Dobro večer. Ja bih vam prvo svima poželjela dobrodošlicu u Mostar i u Koledž Ujedinjenog sveta kao neko ko je ovde priča sa vama, a zapravo je domaćin. Iznimno mi je drago što je ova 9. konferencija Vaša ideja ovde i što je Koledž Ujedinjenog sveta zapravo jedna od organizacija koja podržava projekat. Ja bih zamolila sada za startić. Zapravo ovim smo htjela prikazati kako se mi ponekad osjećamo u nekim situacijama koje su za nas nove, koje su za nas nepoznate, koje su nam jako važne. Svi mi doživimo neki trenutak u životu kada se osjećamo nekako beznadežno, kada osjetimo onu tjeskobu prije nečega što treba da uradimo i završimo. Ima toliko stvari koje u nama izazivaju strahove i recimo, ja sam večeras imala ogromnu tremu izaći ovde pred vas, iako imam jako puno iskustva i u medijskim istupima i u predavanjima, ali svejedno kontekst je drugačiji. Ja sam osjećala jako tu neku tjeskobu jer želim da ovo ispadne dobro, želim da ovo predavanje bude nešto što će vama biti korisno i naravno da mi je važno kako ćete me ocijeniti, iako sam možda već ocijenjena u nekim drugim stvarima. Ali ovo je nova situacija i naime mi svi imamo taj moment u kojem tjeskoba zapravo može da nas paralizira, kao mene sad prije par trenutaka, ali isto ta ista tjeskoba zapravo ima svoju funkciju da nas motivira, da nas pokrene da radimo, da nas negdje izbaci u neki tok stvari i da nam zada neki ritam koji treba da pratimo kako bismo završili neke stvari koje smo počeli, kako bismo se pokrenuli, kako bismo napravili neku inicijativu. Sve dok nas ta tjeskoba ne paralizira je okej. Ja sam u biti ovo predavanje zamislila da vam ispričam malo prvo o tome šta nas zapravo može sprečavati da budemo uspješni, šta nas može ograničavati, a zatim šta to čini uspjeh i koji su možda neki važni koraci da bismo uspjeli. Ja ću to možda pokušati ispričati sa nekog više psihološkog aspekta i možda dati neke odgovore na pitanja zašto su sada neki ljudi reagovali ovako, a zašto su reagovali onako u ovoj situaciji. Naime, prvo bih vam ispričala priču o jednom velikom cirkuskom slonu. Naime, jedan dječak je došao u cirkus i vidio je onog ogromnog cirkuskog slona kako stoji, zavezan za vrlo plitko uboden kolac i za vrlo tanki konopac. Dječak se zapitao kako tako veliki slon koji može da izvuče drvo iz svog korijena, koji može da povuče cijeli taj cirkuski šator za sobom, onako mirno stoji na tom kolcu i konopcu. Dugo je tražio svoj odgovor i u jednom momentu mu je jedan mudriji čovjek rekao da je razlog tome što je slon zapravo istreniran. Dječak se donekle zadovoljio, međutim odmah mu se pojavilo pitanje pa kako neko ko je istreniran mora biti zavezan tu. Ako je istreniran, on može samo stajati tako tu pored tog šatora. Kasnije u međuvremenu je odrastao i susretao je ljude koji su se pitali isto i koji su htjeli da razriješe sličan misterij. Međutim, nisu nikako dobijali odgovor i jednog dana je seo jednog starijeg, mudrog čovjeka koji mu je objasnio da je taj veliki cirkuski slon zavezan za taj kolac i konopac kada je imao svega nekoliko dana. Slonić je pokušavao da se otrgne, pokušavao je da pobjegne, pokušavao je da gura, da vuče. Međutim, jednostavno nije uspijevao da se oslobodi tog kolca i konopca. Zbog toga danas ovaj veliki
cirkuski slon stoji tu. Jer je taj mali slonić osjetio da su sve njegove akcije beznadežne, da šta god da uradi, on ne može da se oslobodi toga i ne može da ode. Dakle, svima se nama u životu sigurno, kada smo bili mali, desile slične situacije i nekako smo zapeli u tom nekom osjećaju i strahu da nećemo moći nešto uraditi. Zašto nam je to? Šta se zapravo desi? U mozgu imamo amigdalu koja skuplja sve negativne emocije, zapravo sjećanje na sve negativne emocije. I ona uopšte nema nikakav osjećaj ni za prostor, ni za vrijeme, ni za bilo kakav biografski red. I onda, recimo, tako neka negativna iskustva koja smo doživjeli kao mali i danas doživljavamo istim intenzitetom. Svi se možete sad sjetiti nečega što ste neugodno doživjeli u životu i taj intenzitet će biti dosta jak i dan danas. A to je zato što, znači, jednostavno amigdala ne komunicira tako da prenosi informacije da je to bilo nekad ranije, da smo sada sigurni da je ta situacija prošla i da je iza nas. Zbog toga je jako važno da postanemo svjesni onoga šta zapravo nosimo u sebi. Znači, taj slon nije nikada preispitao svoje snage. On se nikada više nije zapitao da li on može sada da se pomiri sa tim kocem i konopcem. On je samo ostao tu i pomirio se sa tim. Znači, neke stvari koje su bile u prošlosti i koje nas danas još uvijek ograničavaju, zapravo trebamo osvijestiti. Staviti ih u neki kontekst, u neko vrijeme, dati im taj biografski poredak da bismo mi mogli dalje. Jer smo mi zapravo odrasli u međuvremenu, stvari su se promijenile, mnogo toga smo naučili, mnogo iskustva imamo i mnogo stvari je danas mnogo, mnogo drugačije. Kako biti uspješan? I šta uopšte uspješno znači? Recimo, za nekog uspješnost može biti da završi fakultet. Za nekog je uspješnost da postane roditelj i da svoju djecu super odgaja. Neko želi biti najbolji profesor i to mu je uspjeh, ako je ocijenjen tako. Neko jednostavno samo želi da svaki dan ima dovoljnu dozu smijeha u danu i to mu je već uspjeh. Naime, da bismo uspjeli, moramo učiniti samo nekoliko stvari. I zapravo želim prvo da obradimo zapravo koje je mjerilo uspjeha. Šta mislite, koje je mjerilo uspjeha? Naša sreća. Mi smo jedini mjerilo uspjeha i naša sreća je jedino mjerilo uspjeha. Znači, nivo naše sreće, naše ispunjenosti je jednaka nivou naše uspješnosti. Većina vas sad ovde je ušla u dobu kada će drugi prestati odlučivati za njih i kada ćete vi sami početi odlučivati o mnogim stvarima. I vjerovatno se pitate kako donijeti te odluke, kako im pristupiti, na koji način ih obraditi da biste bili sigurni da će ta odluka biti ona prava za vas, da će to biti vaš pravi put. Ja, recimo, u svom radu svakodnevno se susrećem sa učenicima vaših godina i oni se trenutno razmišljaju oko toga gdje će studirati, šta će studirati i stalno se pitaju ko sam to ja, šta ja to mogu. I znači treba da odluče o tome koja je njihova buduća karijera, šta će oni to studirati, da im pomogne kasnije u životu da ostvare svoje snove i svoje potencijale. Recimo, gledali ste svi neke američke serije, filmove i u tim američkim serijama i filmovima najčešće imaju one pro i cons liste, znači ono što je za nešto i protiv nečega i onda ih uspoređujete sa nečim još što imate, između čega birate zapravo. Te liste su super jer nam daju neki, recimo, pregled sa distance i
onda možemo da vidimo kakvi su to argumenti za, kakvi su to argumenti protiv. Međutim, tako suho poslagani argumenti, može ih biti više recimo za studiranje ekonomije, ne znače baš puno. Zapravo svaki taj argument koji ste stavili na listu, njemu morate pridodati težinu vrijednosti koju vi dajete tom argumentu. Zato što te vrijednosti zapravo vas će ispuniti i vas će učiniti sretnima. One će biti mjerilo vašeg uspjeha. Jer svi mi od malih nogu zapravo prolazimo kroz neke socijalne okvire i negdje profiliramo naše lične vrijednosti i naše lične ciljeve. Ja svojim učenicima predložim uvijek da, nije da im predložim, nego zapravo zahtijevam od njih da mi napišu eseje o tome kad žele, kad trebaju da naprave odluku šta žele da studiraju, da napišu eseje o svakoj stvari koju su do sada radili. Na primjer, idu u školu, imaju određene predmete, koji predmet im je najdraži ili kojih više predmeta im je najdraže, zašto? Šta su naučili na tim predmetima? Koje nove interese su stvorili izučavajući te predmete? O kojim su vještinama razmišljali izučavajući te predmete? Isto tako van škole, kojim recimo akcijama su se pridružili? Da li volontiraju negdje? Šta im je to donijelo? Koje su vještine usvojili volontiranjem? Koje vještine su primijetili da im ne idu baš od ruke? U čemu nisu dobri? Naše slabosti zapravo nam mogu biti jako veliki plus. Odnosno da znamo naše slabosti, da budemo svjesni njih, nam mogu biti jako veliki plus. Zato što onda možemo poraditi na njima. Ali jako je važno da iskreno sa sobom reflektiramo o tome šta zapravo možemo i šta zapravo ne možemo. Naši učenici recimo često, zapravo svake sedmice moraju ići na socijalni servis, odnosno volontiraju u nekoj od organizacija i jedno od pitanja je šta je tebi to donijelo? Kakve vještine misliš da si usvojio? Da li su ti pomogle tvoje komunikacijske vještine? Kako si ih razvio? Znači, moraju da reflektiraju o svim tim stvarima kako bi odlučili na kraju šta će studirati. I na kraju, kad napravimo te liste, imamo recimo nekoga ko je dosta zatvoren, ne voli baš da komunicira, znači to su sve stvari koje pratimo, ali ga jako interesuju recimo hemija i biologija i pored toga vole da istražuju, vole dodatno da rade. Naravno da nećemo preporučiti toj osobi da bude ljekar. Iako medicina može biti jedna od stvari kojom se ta osoba može baviti, ali u medicinskom istraživanju. Na taj način možemo zapravo napraviti jednu listu stvari, jednu listu profila i poziva kojima se mi kasnije možemo baviti u životu. Međutim, kad se odluči nešto, moramo istrajati. Znači, to je jedna osobina uspješnih ljudi, istrajnost. Da se do kraja borimo sa onim što smo zamislili, da idemo do kraja do našeg cilja. I u tu svrhu ću vam ispričati još jednu priču o dvije žabe koje su upale u vrhnje. Znači, dvije žabe su jednom davno upale u vrhnje i počele su odmah da tonu, ali su počeli da se bore, mletarale su tako onim svojim rukicama i nogicama i nastojale su nekako da se održe na površini i da uzimaju zrak. Međutim, to im je bilo sve teže i teže. I jedna od njih je rekla, ma znaš šta, ja više ovo ne mogu. Ako ću sada da potonem, onda ajde makar da potonem da nisam iscrpljena. Međutim, druga žaba je rekla, i naravno to je rekla, prestala je da lupa o vrhnje nogicama i rukicama i potonula je. Druga žaba je rekla, ja neću. Znam da ću najvjerovatnije potonuti ovde, ali ja ću natarati svojim rukama i nogama, pa ako potonem, potonem. Ako se nešto drugo desi, desit će se. I tako je ona mlatarala, sve je bilo teže. Međutim, u jednom momentu se to vrhnje pretvorilo u maslac.
žaba je samo iskočila, proklizala i otišla kući u svoje kreketanje. Eto, toliko od mene. Ja se nadam da ćete probuditi onog svog malog slona koji nije uplašen i da ćete objasniti nešto onom malom slonu koji je uplašen. Hvala.